يرزد أسن 23 طوبر 2015 وغليف لشغل مبايلك مس عبد القادر وعلي الولاية تيزي وزو عند يعد ذا الوالي ويولد أميش تدوني صنفارن لبني إبردان جرسن ذم كاناكين يوم يقارن لاروكاد ديزكان فران تمدين تنتيزي وزو امكاناكين يبدل ودميس يميتورا ودي تسدون ذي ثما نبو خالفا يتساوينا فريد غالجيها نفقايتنا غي عزوغن تسميوين نظن إلا قسن هذا الدين سدو تقنضر تاكين يتسوالين مدويذ دي تسدون ذي ثما نفقايت زمرن هذا وين بريد أقديم هذا وين سيني بردان أما ذا بريد أقديم يتساوي نرتما بخالفا أكدو بريد أماينوس يتساوي نرتما بريد أمقران لاروكاد ماكودا على حساب السالني غدي بضن أغلف الشغال مبايلك يبان سدكن يلا العضيل سواطاس ديك صنفارن إبردان ذي ثمان شعايب كد سواليم مازال 3 كيلومترا أكن أبي السالم لبني بفريدة مقران يتساوين غير تيزي وزو ألما ذي عزوغن روح كين أيما ذي عكورن. sera suivi par un groupe d'experts et de responsables directement du ministère. Parce qu'on vous a laissé tellement seul que vous vous êtes oublié dans ces affaires. On vient de consommer 50% du temps qui était dédié à la réalisation de ce projet. On ne peut plus continuer comme ça. Pour l'entreprise réalisation, nous sommes à peine à 48% des moyens qui doivent être mis en place sur ce chantier pour que ce chantier avance. Vous devez également rattraper ce déficit. Alors vous êtes mis en demeure 2 fois par écrit par le ministère, par l'agence nationale, vous êtes mis en demeure aujourd'hui pour la 3e fois, par le responsable du secteur. Ou bien vous changez de comportement et vous avez 25 jours pour le faire, ou bien je prendrai les mesures qu'il faut et je vais résilier avec vous. L'Algérie ne peut plus se contenter de comportements aléatoires d'étrangers fustiles. Nous vous payons assez bien pour que je puisse réclamer pour mon pays le meilleur. La façon dont vous réagissez n'est pas du tout du niveau des prestations qu'on attendait de votre part. Ici et dans d'autres pénétrantes, il faut vous ressaisir, il faut respecter le planning et il faut surtout mettre l'expertise qu'il faut et les moyens qu'il faut. أدنى نو كان دنيني يضمن الرياف فردان أقوى نزاع لدغان ذي ثمايا بوفريدا كينين يديزكان ذي بو خلفا أكين في دنوالا أكين إتيد سواليم ذين السوهامن ذين السقوة أبوها القبايل. بس تسرح سميحة بالقسم محمد سعيد سكتي زيوزو.